If you could all please help me in putting your hands together. Tēnā Pakipaki mai. Mō Tarawera High School. Mai e te tipua, mai e te tapito, mai e te kāwi o ngā ariki, mai e te tāwhiwhiki ngā tua, oi, tākina te mauri, o te mauri, i ahu no mai. Kiri ngāki e nei taura, kiri ngāki e nei tāngata, kiri ngāki e nei tamariki, e tikina ake no te whaioro no tāne te waioro. Tēnei te matatai kā ke whakatū, ārewa ki te rangi. Uhi, wera, tau mai te mauri, hau ye. Tāki e! Mai e te tipua, mai e te tapito, mai e te kahui o ngā ariki. Mai e te tāwhiwhiki ngā tua. Oi, takina te mauri, ko te mauri. E ahu noa mai ki runga ki e nei tauira, ki runga ki e nei tangata, ki runga ki e nei tamariki. E tukuna ke no te whaiora, no tāne te waiora, tēnei te matatai, ka e ke whakatū, tārewa ki te rangi,
Titi ware tō ki kawera, e mihi nei. Tēnā homa no te pi, ki paki mo te kuro o Tarawera. Too much Auntie Faye, kia ora Auntie Faye. Me tō whakatangi te rakuraku. So we had Taupo District Mayor David Trewavis yesterday here celebrating our kaupapa. We got Kawero's Mayor Auntie Faye playing the rakuraku on stage today. So kia ora Auntie Faye, tēnā koe.